Origi mwiroreri ndage kunyita ugeni guku thiini wa Kikuyu Star TV kuria tugikiugaga nikuo kwa njata ya ruri tugithie na mbere na riboti iria ikirikite gukorwo igikinyire metha itu ya Kikuyu Star TV ya mohoro ni ati Alex Muriuki aka Muthe Ndegenye ni akirikite gukorwo akerekereirie ndeto ya gikeno na iria yagitiga mafans ake makimakite. Mundu ugwitwo Muthe Ndegenye ni akihithuria na agikiuga ati ni agwikorwo akinyitira ithenya ria Muthe KIENGEI haria mitambo-ini ya KAMEME FM. Muthe Ndegenye agikorwo akiandika ndeto ino ya gikeno haria page-ini yake ya Facebook haria agikiuga atiriri: for the first time in the history book of Ndegenye, from kesho to Friday gathega gakorwo mitambo-ini ya KAMEME FM official from 6 AM to 10 AM niko gagaikarira giti kia guka wa Nairobi Muthe KIENGEI onako kamenye gutikiaga uria gutukire, hosted by Gatonye wa Mbugua Mena Reverend Ben, may God bless you. Koguo ri iyo niyo ndeto ya gikeno akuma kwe Muthe Ndegenye haria agikiugite ati nie agwikorwo akinyitirira ithenya ria Muthe KIENGEI wa toria haria mitambo-ini ya KAMEME FM show-ini yao ya rucini haria mari gikoragwo na Gatonye wa Mbugua Men. Ohori thutha wake gwikorwo agipostete ndeto ya gikeno, Reverend Ben makire na Karango ni makeyumerie na magikorwo magikimwira otao mundu ugutwa Reverend Ben ri agikorwo akimwandikira akimwira atiriri it's a time to become, nake mundu ugikenita Karango wa Muraya akimwira atiriri ndakwirire ukarathimwo nginya uguruke ona sasa. No ona kuri uguo ri riu kiuria kinene kiria akenya makiyuritie ni kuria mundu ugwitwo Muthe KIENGEI aragikorwo agithie kuma guku kwa Kikuyu Star TV. Nitugwithie na mbere tugifuatira riboti iyo niguo tukumenyithie uria maundu magikarite nginya kahinda kangiri. Tuonane.